Este día queda huésped de honor si Mick Zubiri na programa del Dateline Teleradio. El antes senador y ahora tacorre otra vez para senador. Ta proposita para el Philippine Infrastructure Master Plan Act. No momento sale él elegido senador. Después el Mayo 9 elección. Asigun con Mick Zubiri, beneficia el ciudad de Zamboanga con este su plano. Especialmente sinapuesto ya el Mindanao Railway System. Hindi mas mandipisi liba con el producto de ciudad de Zamboanga. Y vende na otro lugar si tiene el railway system. In Zamboanga City. Under my PIMA program, Zamboanga City will benefit from the East-West train system. Ang East-West train system is starting from Zamboanga City, going up to northern Zamboanga or southern Zamboanga, all the way to Misok, all the way to Cagayan de Oro to Surigao City. And then down to Davao, and then center of Cagayan de Oro down to Jensan. So kung may Mindanao Railway System, ang produkto ng Davao, pwede na natin mabenta all over Mindanao. Bukidnon, pwedeng ibenta sa Cagayan, sa Surigao, pwedeng ibenta sa Davao City through the railway system. For example, wala po kaming kuratsa sa Bukidnon because landlocked man ang Bukidnon. Wala naman tayong dagat doon. Pero dito, grabing sardinas, yung isda, kuratsa, yung mga lobster, pwede na ninyong mabiyayan under the railway system. And it has to be an efficient and fast railway system. Ya dali también si Zubiri al su comento con el presente Zamboanga Airport. Asigun con él no hay cambio en introducir el gobierno nacional con el diatun aeropuerto. Y habla pa si Zubiri, debe modernizar con el diatun aeropuerto. Na momento bira ele otra vez na Senado. One of my advocacies, pag makabalik po ako sa Senado, is to push for the modernization of the Zamboanga City Airport because it is the center of Basulta. Zambasulta nga eh. This is the trading area. This is the capital of the trading area of these island provinces. So kailangan magkaroon po tayo ng bagong airport dito. Why? Because if we have a brand new airport na makita po natin ang isang modern airport sa Zamboanga City, then the people will have the feeling, no, meron pong silang pakiramdam na gumaganda ang buhay nila dito sa Zamboanga City. Na problema de elektrisidad na siyudad de Zamboanga in entero Mindanao. Asigun con Zubiri tiene plano para establisir con el Mindanao Power Corporation. Aquí na Zamboanga bonito pone un planta de solar energy por causa con el clima del ciudad. To create the Mindanao Power Corporation. Yung Mindanao Power Corporation, tututok po yan sa problema ng kakulangan ng kuryente dito sa atin sa Mindanao. Kung sa Bisaya, morning muhimo sa atong mga programa na makatabang sa pagdugang kuryente din sa atong Mindanao. So yan po ang gusto po natin mangyari. And of course, utilizing renewable energy, of course, utilizing the more conventional power sources. Medyo yung tao kasi allergic sa coal power plant. Pero yan ang mabilis ang gawin eh. And so, what we want to happen is, magkaroon po tayo ng hybrid. May conventional power sources tayo at may renewable energy power source. A favor también si Zubiri para tiene un inclusive peace negotiation. El gobierno nacional con el mga rebelde grupo aquí na Mindanao debe amienda también con el economic provisions del 1987 Constitution y pasaya con el Freedom of Information Bill. What's your position about the Bangsamoro Basic Law, now called BL-BAR, climate change, at saka constitutional amendments po? Briefly lang po. On sa BBL, I will start with the premise na gusto po natin ng kapayapaan. Ako ay taga Mindanao, hindi po ako taga Luzon, hindi po ako taga Visayas. Ako po ay naninirahan sa Bukidnon, sa Maramag, Bukidnon, Silingan, din sa Mindanao. Now, with that said, ayoko po ng gera. Ayoko po ng gulo. Ayoko po ng bombahan ng mga hawatser ang military at kalaban ng military. Gusto ko po ng kapayapaan. I want peace for our region because malaki pong stakeholders po tayo. With that said, I am in favor of an amended BBL. A BBL na nasa loob po ng boundaries ng Constitution. In other words, a constitutionally approved BBL na inclusive po ang negotiations, inclusive po ang discussions. Na problema de smuggling, debe asegurar la implementación del anti-smuggling law, el Bureau de Aduana na siyudad. Gilbert Manuel, Dateline, Zamboanga.